Hiat, hiat, hiat. Gusti nu Agung Johan. Bener coba dia nonjok calai amat. Velok dahar dia gitu. Tah, nonjok mah dong gitu. Oh, apa? Hiat, hiat, hiat. Astagfirullahaladzim. Nabi-nabi tinggi Gusti. Aneh aing mah karena dia Johan. Ada dia anak sahasi. Anak aing? Kela, aing maksud dia kumaha ibah datang-datang. Si Johan mah anak aing. Ngeunah bae dia ari ngomong. Aing capek berang peuting ngageder bae. Dia datang-datang aku bapana si Johan. Aing naon sih relu bae? Aing keur masak. Hai sayang. Bagong, aki-aki cabul. Anak aing dia aku. Sayang di dia kan ewe aing. Hayu dia tak pointa. Untungan tadi ya. Coba mending dites DNA bae. Ai, heunya. Polongo sumpah. Oke, ieu hasil nangis keluar. Jadi Abah Sugiono ataupun Mang Goku lain bapana si Johan. Asik. Repe dia Johan sing dihame-hame ku aing. Dok, nu bener bae dia, Dok. Geutina salah meureun dia mah geuti kebo. Teu Mang Goku, kami geus sesuai prosedur ya. Laju dia anak saya burung Johan. Assalamualaikum. Panjang ceritana.